Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Icyumweru cyiza kuri mwese. Twinjiye makuru n'undi havugwa hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi turi tariki 13 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Nongera kubibutsa mwese hirya no hino mu dukurikiye muherereye kugira icyumweru cyiza. Aya makuru turaza kuyitsamo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko no mu bindi bice bitandukanye by'iki gihugu. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, tubabwire ko indege ya Skoyi yamaze gutegurwa kugira ngo yinjire mu rugamba rwo kubohoza uyu mujyi wa Uvira ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ariko ku ruhande rw'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ahahongiye koherezwa abasirikare benshi. Andi makuru avugwa muri uyu mujyi wa Uvira aravuga ko abantu bagera kuri 32 bose barasiwe mu mujyi wa Uvira biturutse ku mishyamirano n'ubujura ndetse no ubugizi bwa nabi bwa Wazalendo. Ibi byose turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Turaza kwinjira mu mirwano n'ubundi yongeye kubera mu gace kitwa Kiriba. Bombe ziri kwisuka ari nyinshi cyane. Iyi mirwano turerekezayo neza 5 kuri 5. Iyi mirwano dusobanure ibice yabereyemo byose hano ku Ibendera TV. Turaza no kugaruka ku mirwano irimo kubera Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Urugamba butuvugana rumeze nabi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe aha muri iyi mirwano ngo barimo gukoresha drone nyinshi kandi zifite ikoranabuhanga riremereye. Bya bindi abacanshuro bivugishwaga ngo izi drone baragenda bakabuta ikoranabuhanga yazo ngo baziyobye, izindi ngo bazihanure wapi, bingo byamaze kunanirana neza. Ikoranabuhanga rya drone z'abarwanyi b'intare za Sarambwe yacanze bikomeye abacanshuro. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko aha muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Nyangezi habereye imirwano ikomeye kandi iremereye. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bageze gukiye bongera kugaba ibitero muri ibi bice. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ikintu bakoze, batanze isomo rikomeye. Abantu turi kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV namaze kugenda mbereka neza za Wazalendo na FARDC baguye mu kamashu neza barambaraye n'ibyombo byabo n'intwaro zabo. M23 yabakozemo umukwabo, ibintu biba birebire cyane. Ahitwa Gipupu ni muri teritwari ya Mwenga, ibintu byakomeye. Aha naho haramukiye imirwano ikomeye. Magingo ya biravugwa ko isasu ririmo kuvuza ubuhuha. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Abasirikare ba leta ya Kongo FARDC barasiwe hafi neza y'ikibuga cya Kisangani. Aha muri Kisangani n'ubundi ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Abantu bagera kuri 66 bose barashwe n'inyeshyamba za ADF. Turaza kurebera hamwe aho aba barasiwe. Nituza kubona kanya turaza kugaruka kuri ya nkuru ivuga ku banyarwanda bamaze gufungirwa mu gihugu cya Uganda. Barakekwaho iki, bazize iki? Ibi nitubona kanya turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Mwese rero nongeye kubaha ikaze. Niba wamaze kugera hano tayari terekaho like nyibone izamuka. Ibitekerezo byanyu ni mu biterekeho hasi aho ngaho abizamuke. Niba hano uherereye urimo kutwumva
nyemerera ubimbwire neza, niba kandi utarimo kutwumva unyemerere nabwo uhite ubinyereka hasi aho ngaho gatoya, ubundi abo muri tekinike bahite ababitunganya neza 5/5. Niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, linking iyo hasi, ubundi ibintu tubyinjiranemo neza. Mukanya rero nyuma yo gutumika munyemerere ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo urambuye. Promosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, kuko bakorana na DHL rero ntutindiganye na gato kubagana, kubera yuko barizewe kandi ibyo bakora barabisobanukiwe neza. Niba rero ufite ikibazo kimwe muri ibi bavuga, waba uri umugore wahuye n'ikibazo cyo gutegereza urubyaro bigatinda, cyangwa se ukaba uzi ufite icyo kibazo, nyemerera ukoreshe iyi nimero abamaze kuduha, ubundi ubagane. Niba uri umugabo ufite bya bibazo bimwe muri biriya bavuze, nawe ubagane. Ariko niba unafite n'ikindi kibazo, ntutinye guhamagara iyi nimero, ubundi bakuyobore. Bashobora kuba bagufasha mu gihe yenda wowe waba watekerezaga ko batagufasha. Akarusho rero ku bantu bo mu mahanga, mwebwe musaba imiti mukayohererezwa, ubundi mukishyura ari uko mwamaze kubona imiti. Twinjiye mu makuru rero garuka n'ubundi mu bice bitandukanye, by'umwihariko ku mirongo y'urugamba. Uribaza ngo uyu munsi hirya no hino mu bice bitandukanye byo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urugamba rwaramukiye hehe? Rwaramutse rute? Rwiriwe he? magingo bigeze hehe? Ibi nibyo bitumye ninjira muri studio igitaraganya kugira ngo mbagezeho updates zitandukanye. Mwese abaherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda, namaze ubwo kubaha yambu. Abaherereye Kayonza simperutse kubumva. Kayonza abantu baherereye mutubwire uko bimeze. Abaherereye ku Gisozi, abaherereye Nyagatare, abaherereye Rulindo, abari Musanze, Rubavu na Karongi. Hari umukunzi wacu uherereye Karongi dushimira cyane. Buri gihe uko ageze hano yinjira aterekaho like, akinjira aterekaho igitekerezo cye, atubwira ati hano turabumva neza 5/5, amakuru yanyu turayakurikira. Nawe rero ntugatindiganye kutubwira uko byumva. Abaherereye mu bihugu nka Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Kenya, Mozambique, Sudani, Malawi, Zambia, Afrika y'Epfo, mwese tubahaye ikaze. Abaherereye muri Amerika, mu Bubiligi, mu Busuwisi, mu Buholandi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, Norvège na Canada, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Kuri uyu munsi tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'2025, kuri iki cyumweru, ndagira ngo nkubwire yuko mu mujyi wa Uvira ibintu byakomeye cyane kandi birimo kugenda bifata urwego ruri hejuru rujyanye n'imirwano n'amasasu n'intambara.
mu mujyi wa Uvira mu rukerere rwo kuri uyu munsi habereye igikorwa navuga ko ari sekirerego, akaba ari igikorwa cyarangiye abantu bagera kuri 32 bose barasiwe muri ubu bushyamirane cyangwa se muri iki gikorwa kigayitse cyabereye muri uyu mujyi wa Uvira. Mu gitondo ahagana ku isaha y'isa 10 zishyira isa 11 za mu gitondo, Wazalendo bagize gutya baramanuka. Bamaze kumanuka neza neza indani y'uyu mujyi wa Uvira, bagera ahangaha hitwa Avenue Kingongo. Ahantu hegereye Avenue Kingongo rero izi Wazalendo zikunda kuhibanda kubera yuko ngo ibirindiro byazo bimwe mu biherereye aha muri uyu mujyi wa Uvira bya Wazalendo biherereye aha muri aka gace, no kuvuga ngo ahangaha kuri Avenue Kingongo, ndetse akaba hegereye neza neza Popori Frateri RDC. Abarwanyi ba Wazalendo rero ngo bagize gutya abinjira mu rugo rw'umuturage bagiye kwiba. Bamaze kujya kwiba rero ngo zari Wazalendo nyinshi cyane, dore ko ngo zinjiye mu ngo z'abaturage batari bakeya zigiye kwiba. Ngo bari bagiye gusahura, abandi bagiye kwiba, ariko ngo hari n'abari bagiye kwisayidira ku bagore. Hanyuma rero abiza kurangira izi Wazalendo ibintu bitazibanye neza cyangwa se bitabaye nk'uko bari babiteguye. Ngo bagize gutya rero birara mu ngo ziherereye ahangaha, abaturage barangije baratabaza. Bamaze gutabaza izi Wazalendo ngo zitangira kurasa abo bari babonye n'ubundi barimo gutabaza. Zitangiye kurasa, hari abarwanyi n'ubundi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bari muri patrouille hafi ahangaha, no kuvuga FARDC na Wazalendo zitari ziri muri uyu mugambi wo kwiba ngo n'igisirikare cy'u Burundi, bari kugenda bakora patrouille muri ibi bice. Abaturage rero bamaze gutabaza kandi hakumvikana amasasu arimo kuvugira muri ibi bice, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo cyahise kigota ibi bice byegereye Avenue Kingongo. Bamaze kugota ibi bice rero, Wazalendo ngo kugira ngo n'ubundi zizijishe ngo zitangira kugenda zifata abantu muri ibi bice zibarundanya, ubundi ngo zirangije zirabashorera. Zibashoreye rero babituye muri ambushi yaba bari kuri patrouille bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bati stop, mumanika amaboko. Wazalendo ngo zanga kumanika amaboko, noneho abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo barebye neza babona harimo abantu bafite intwaro cyangwa se imbunda tayari, rero ngo batangira kurasa. Batangiye kurasa, za Wazalendo nazo ngo zitangira kubasubiza. Zitangiye kubasubiza, abaturage barahapfira, n'izi Wazalendo ngo zahapfiriye zose, ariko nabo ku ruhande rwa FARDC nabo ngo bahapfiriye. Magingo ya harabururwa abantu bagera kuri 32 barimo aba baturage b'inzirakarengane baguye ahangaha, barimo izi Wazalendo, barimo n'izi FARDC, dore yuko bose n'ubundi ngo byaje kurangira barasanye. Hanyuma rero bikarangira amagingo yabagera kuri 32 bose babarurwa ko abapfiriye ahangaha neza neza, ngo bakaba barashwe. Barimo gusa n'abasohoka muri Avenue Kingongo bamanuka aberekeza muri uyu muhanda. Ni umuhanda uturuka kuri lavage de véhicule, neza neza uyu muhanda ufite aho uhurira cyangwa se uhura n'uyu muhanda wa route nimero 5. Hanyuma rero abangaba ngo aha niho barasiwe, ndetse ibintu byongera gukomera. Magingo y'abaturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira bakaba bakomeje kugenda
bagira impungenge z'umutekano wabo muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi nakubwira muri uyu mujyi wa Uvira kijyanye n'ubundi n'imirwano yaba iyo ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse yaba n'iy'abarwanyi b'intare za Sarambwe, dore ko abarwanyi b'intare za Sarambwe muri tageti yabo harimo kubohoza aba baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira. Magingo tuvugana rero Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bamaze gutegura iya Skoyi n'ubundi bambuye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC aha mujyi wa Goma. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bamaze kuyitunganya neza tayari ikaba igiye kumanurwa aha mujyi wa Uvira igatangira kurasa aba FARDC, Wazalendo, FDLR, FDNB ndetse n'abacanshuro. Urugamba rero rukaba rugiye gutangira gukomera, dore ko n'ubundi amagingo yengaya aha muri uyu mujyi wa Uvira ibintu bimeze nabi. Ejo bundi twababwiraga bombe zasutswe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bikaza kurangira zituye muri uyu mujyi wa Uvira. Bukeya bwaho leta ya Kongo iratabaza bitewe nuko yagize cyangwa se ifite ubwoba kuko abo barwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwisuganya ngo bafate uyu mujyi wa Uvira. Ibintu rero bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka twerekeze mu mirwano yongeye kuramukira mu bice bya Kiriba. Mbabwire kandi ko amagingo yatuvugana aha Kiriba harimo gusukwa bombe nyinshi cyane. Ni bombe nyinshi cyane rwose zirimo gusukwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe aha Kiriba. Ibintu byakomeye, ibintu byabaye imberenge. Mutara mujye ukunda kuvuga ngo urugamba rwabaye imberenge. Ibintu rero ahangaha muri Kiriba neza neza hafi y'umujyi wa Uvira ibintu byabaye imberenge. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kuzamuka baciye inzira y'Inyabutatu, bongera kugaba ibitero neza neza aha muri ibice bya Kiriba. Ni imirwano yatangiye hagana ku isaha y'isa 12 za mu gitondo kuri iki cyumweru. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagize gutya bazamuka mujyi wa Uvira bagera hitwa Kavivira. Bageze aha Kavivira bigabamo ibice bitatu. Ibi bice bitatu kimwe cyaherereye hino ku ruhande rwitegeye neza aka gace cyangwa se aka gasozi kegereye cyangwa se ko muri Tema. Abandi barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abazamukira neza muri uyu muhanda route nationale numero 5 banyura aha Kawezi, barazamuka neza neza bageza hitegeye Tema nabo barahagarara. Abandi barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baciye kuri uru ruhande neza neza rwerekeza ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, aho bari bitegeye neza Cimetière do Gatumba mu Burundi. Barangije rero abageze ku murongo nakwita ko wari umurongo ugororotse ubahuza neza. Abaciye ahangaha Tema, abazamukiye kuri route nationale numero 5 n'abaciye kuri uruhande rwegereye u Burundi, bombi batangira kurekurira icyarimwe imikwajyo y'amasasu. Bamaze gutangira kurekurira rimwe imiriro y'amasasu batangira kwerekeza aha muri Kiriba. Batangira kandi kwerekeza hano haruguru za Runingo ndetse na Sange. Muri iyi mirwano yabereye ahangaha rero abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe baje gukora agashya bagakorera aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo.
bakoze agashya gakomeye cyane kubera yuko n'ubundi babaye nk'abashaka kubakurura ngo begereye imbere. Bya bindi nababwiye, barabanza bararasa barabihorera, hanyuma ariko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baza kugira ikikango kubera yuko ejo bundi bahakorewe ambushi nayo yari yateguwe muri ubu buryo, hanyuma abiza kurangira bahashiriye n'imodoka yabo irahatwikirwa. Rande Cruiser yari yuzuye abasirikare ejo bundi narababwiye, hanyuma irahatwikirwa yose, irashya irakongoka, kandi n'aba barwanyi barashya barakongoka. Hanyuma rero uyu munsi n'ubundi bakaba bongeye kurwanira aha muri ibi bice bya Kiriba. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bagize gutya abohereza bombe. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagerageza kuzirasira mu kirere, ariko birananirana. Byananiranye kugeza ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kohereza amabombe n'ama RPG aha kuri abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndetse ngo byaje kurangira abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo basubiye inyuma. Magingo ya mukanya gato ninjiye muri studio bavuga yuko ngo bari hafi neza ya Kawezi mu kugira ngo binjire cyase basubire muri uyu mujyi wa Uvira, ari naho bari baturutse baje kurwana uru rugamba. Ngibyo rero ibyo twavuga kuri iyi mirwano yabereye aha muri Kiriba. Icyo nakubwira nuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kubonera agashya ahangaha muri ibi bice bya Kiriba, ndetse abatari bakeya bamaze kuharasirwa ndetse bahatakariza ubuzima. Ibi turaza kugenda tubigarukaho, ripoti zamaze kugaragara. Reka ahubwo twerekeze muri Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero hongeye kuramuka imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba ku barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga igisirikare cy'Abarundi FDNB, igisirikare cya FARDC, abarwanyi ba Wazalendo, abacanshuro FDLR, bose abango bongeye kuramukira mu mirwano. Barongera n'ubundi bagaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo bakiratswaho ibi bitero, nabo bahise bakora ibikomeye cyane, nabo batangira kohereza imiriro y'amasasu kuri iyi koalisiyo irwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mukanya gatoya twinjiye muri studio, n'ubundi amakuru avuga ko iyi mirwano igikomeje, kandi ni mirwano imaze kurasirwamo abatagira ingano, ni mirwano kandi yakomerekeyemo abatari bakeya, n'ubundi kubera yuko ngo harimo gukoreshwa intwaro ziremereye cyane. Ubwo bijyanye na ripoti turaza kubigarukaho mu masaha yacu ari imbere. Urugamba kandi rumeze nabi mu bice bya Nyangezi, dore ko habereye n'ubwicanyi bukomeye cyane. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi, Wazalendo zageze gutya ziri kumwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bisuka aha hepfo mu Rugezi. Bamaze kwisuka batangira kurasa no kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe, ariko no ku barwanyi batwirwaneho baherereye aha muri ibi bice. Bamaze kugaba ibitero rero batangira kurasa, barasa abantu bagira gute, abarwanyi b'intare za Sarambwe noneho babagoteramo hagati. Barangije uwari ufite imbunda bamurashe Hahirimana nayo, uwari ufite igisasu bamurashe ashwanyukana nacyo,
wari ufite icyo washobora kuvuga cyose, abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe batanze ikosora n'agashya muri iyi mirwano yabereye ahangaha, dore ko n'ubundi ari imirwano yaturutse ku bushotoranyi bw'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nyangezi rero ikaba iherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Icyo nakubwira nuko magingo yatuvugana imirambo ni myinshi cyane yabo yabarasiwe muri iyi mirwano. Ngira ngo abo turi kumwe ku rubuga rw'abakunzi ba Bendera TV, iyi mirambo mwamaze kuyibona nta kundi. Hanyuma rero reka twerekeze muri teritwari ya Mwenga ahitwa Gipupu. Ahitwa Gipupu rero naho hongeye kubera imirwano iremereye kandi ikomeye. Ayesa naho hongeye kubera imirwano iremereye kandi ikomeye mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ni imirwano cyakora bivuga yuko ngo yatangiye ku munsi w'ejo. Aha Gipupu rero, Gipupu iherereye muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturukayo aravuga yuko n'ubundi imirwano yongeye kubura mu gihe aha Gipupu hari hasanzwe ari igice kigenzurwa n'ihuriro y'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu kiswe Wazalendo, izwiho ubufatanye bwa bugufi n'ingabo za leta ya Kongo, aho n'ubundi abantu bavuga ko ngo amatsinda abiri yo muri iryo huriro yasubiranyemo ararwana hagati yabo rubura gica. Nkuko aya makuru abivuga nuko ngo iyi mirwano yatangiye n'ubundi ahagana ku munsi w'ejo masaha ya nyuma ya saa sita ashyira ku mugoroba w'ejo. Hanyuma rero n'ubundi no muri iki gitondo iyi mirwano ikaba yongeye kubura mu gace ko muri groupement yitwa Rweba cyangwa se Rweba. Iyi Gipupu yabereyemo iyi mirwano ikaba iherereye mu Mibunda, ni muri segiteri ya Itobwe muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari agace kagenzurwa na Wazalendo kuva mu myaka myinshi ishize. Ibintu rero ntago byoroshye n'aka gatoya, aho iyi nkuru ikomeza ivuga ko agace ka Rweba aho muri groupement ya Gipupu n'ubundi ahangaha ngo imirwano imeze nabi cyane rwose. Amatsinda ya Wazalendo ngo yaje gusubiranamo barakomagurana. Sinzi ikintu izi Wazalendo zirimo kugenda zipfa. Harimo ngo za zindi zitwa Nyatura, harimo za CMC, harimo ni nyinshi cyane. Zikaba rero zamaze gusubiranamo bikomeye cyane cyane ngo abo mu mutwe wa Mayimayi Biroze bishambuke. Akaba rero ngo bari bamaze hafi icyumweru basubiranamo. Ibintu rero bikaba byaje kujya ku mugaragaro, cyangwa se ni nka bya bindi bavuga ngo igitumbye bishyira kera kikameneka. Ngibyo rero reka tuvuye muri Gipupu muri teritwari ya Mwenga tubagezeho inkuru ijyanye n'uko abasirikare batatu ba FARDC biciwe mu kurasana ku kibuga cy'indege cya Kisangani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikisangani umusirikare wo mu mutwe udasanzwe yarashe kuri bagenzi be bari ku kazi kuri uyu wa gatandatu ushize, ni ukuvuga tariki 12 Nyakanga muri mwaka wa 2024.
na 2025 aho ibi byabereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangkok. Ibi bikaba byabaye kandi mu gitondo. Ofisiye wivuganywe cyase wavuganye n'ibitangazamakuru bitandukanye yatangaje ko abasirikare batatu biciwe aho ngaho, naho umwe akaba ngo yakomeretse bikabije. Uwakoze icyaha nawe akaba ngo yahise yiyahura nyuma yo kurasa bagenzi be batatu bari ku kazi. Ibintu bikomeye cyane. Uyu mwofisi agira ati umusirikare yerekanye ibimenyetso bigaragara by'uburwanyi. Mu rwego rwo kwirinda, komanda we yafashe ingamba zo kumuta muri yombi. Uyu musirikare watawe muri yombi ntabwo ngo byashimishije bagenzi be kuko ngo ahabereye kuko ngo mu gisirikare nta muntu ukwiriye kugaragaza disipurine igayitse nk'iye. Uyu nguyu rero ngo nyuma y'uko arashe abangaba ngo yanarashe umuyobozi wa poste amwegereza apfira aho ngaho. Aha kandi baravuga ko ngo uyu yanarashe kandi umugenzi we wari uri hafi y'aho ngaho nawe agahita yitaba Imana. Ni ibintu rero bikomeje gukomera cyane kandi bikomeje gutanga urwihisho n'imbogamizi z'abarwanyi, yaba ba Wazalendo yaba n'abaturutse hirya no hino abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Cyane cyane abaturage bakaba bakomeje n'ubundi kwibaza ibintu aho birimo kugana kuri iyi mirwano noneho yatangiye kwadukana ibijyanye no gusubiranamo hagati ya Wazalendo. Reka kandi tukiri muri iyi mirwano tubabwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyeshyamba za ADF zishe abantu bagera kuri 66 bose. Kuri uyu wa gatandatu ushize abayobozi bavuze ko inyeshyamba zifatanyije na isano na leta ya Kisilamu zishe abantu 66 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeye kandi bibabaje cyane muri iyi mirwano aho abantu bagera kuri 66 bose bamaze kuhatakariza ubuzima. Abarwanyi b'umutwe wa ADF baravugwaho kwica abaturage muri teritwari ya Irumu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice gihana imbibi na Uganda. Iki gitero cyabaye mu gihe burasirazuba bwa Kongo bushobora kubona intambara ikomeye cyane hagati ya leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ngibyo rero ibyo twagarukaho ahangaha, tubabwire ko imirwano ikomeje gukomera mu bice bitandukanye byo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke muri iyi nkuru y'Abanyarwanda bamaze kuvuga ko bafungiye muri Uganda, hanyuma turebere hamwe ibyabo ariko tunagana ku umusozo. Uganda Abanyarwanda bagera kuri 4 bose batawe muri yombi. Ese barashinjwa iki? Ese byagenze gute? Uwitwa Eri Maite cyase Mate, umuvugizi wa polisi mu karere ka Kigenzi ni Kigezi. Uyu nguyu rero ngo ibyabaye yemeza ko karatangaza ko nyakwigendera
ngo wari Diane Uwase niko ngo yitwaga uyu umuntu warashwe rero ngo yitwa nyakwigendera Diane Uwase w'imyaka 19 akaba ngo yishwe mu ijoro yo kuwa gatanu mu kagari ka Nyarushange hashyira kuwa gatandatu aha ni muri paruwasi ya Ibanda mu murenge wa Nyarushange mu karere ka Rukungiri. Ibintu rero bikomeye cyane aho abantu bakomeje kugenda batakariza ubuzima muri ibi ibice. Mate agaragaza ko abakekwa ko ari Irakoze Joyeuse afite imyaka 18, Mutesi Zaine w'imyaka 17, Muhawe n'Imana Claudine w'imyaka 19 na Umutoni Wase Pascaline w'imyaka 19 aba ngo nibo batawe muri yombi. Mu kanya gato haraho nari mvuze ko hari abarashwe ariko aba batawe muri yombi bakaba rero ngo bashinjwa ibikorwa by'ubwicanyi nubwo magingo ya bitarasobanuka uko bimeze neza. Aba bose ngo nabakozi b'utubari baturutse mu Rwanda nkuko iyi nkuru igenda ibitangaza. Umuvugizi wa polisi avuga ko bivugwa ko mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu mu gihe kitazwi abakekwaho icyaha hamwe na nyakwigendera abakoraga mu kabari kamwe n'uwitwa Kashayija hanyuma nijoro igihe ngo bashakaga kunywa itabi basaba ikibiriti nyakwigendera aho kukibaha ararakara amaze batangira kurwana birangira bamukubise ikintu mu ijosi rituma yitura hasi ibintu birakomera cyane. Uyu rero ngo nyuma yo kwitura hasi yihutanywe kwa muganga mu kigo nderabuzima cya Mutagatifu Andrea kiri muri santere y'ubucuruzi ya Nyarushange nyuma yoherezwa mu bitaro bya Kisizi ari naho byatangarijwe ko yapfuye. Amate avuga ko abapolisi kuri sitasiyo ya polisi ya Rubabo babimenyeshejwe abakekwaho icyaha batabwa muri yombi kandi iperereza magingo yangaya ngo giyatangiye ndetse rikaba ari ikomeje. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri aya makuru atandukanye mwese aho muri kandi muri kumwe natwe reka nubundi tubashimire cyane tunagane no ku musozo w'aya makuru ni updates twari tugezeho kuri aya masaha. Mwese mbashimire cyane mwese kandi ndabona like zitarimo kuzamuka, ndabona subscribers zitarimo kuzamuka, nyamara twabonye ko abantu mudukurikira benshi ntabwo mwari mwakora subscriber. Nyemerera rero kore subscriber hasi aho ngaho, kore no kuri ako kantu kameze nk'inzogera sinye dora notification ubundi dukomeze kugenda dusangira aya makuru ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndabashimiye cyane rero, Imana ikomeze kubarinda, turaza gusubira n'ubundi makuru yo ku mugoroba.